Sayyidina wa maulana wa habibina wa syafi'ina wa ala alihi wa ashabihi wa sahabatihi ajma'in, amma ba'du. Yang saya muliakan, kita hormati bersama Alina Tomolebita, Bapak anggota DPRD Kabupaten Pinrang, yang kita hormati bersama Ibu Sekretaris Camat, yang saya muliakan dan saya ta'zimi, Kakanda selaku Kepala Kantor Kementerian Agama Kecamatan apa namanya ini? Matirobulu, Akhinal Fadil Mukarram Ustaz Alam Syah, yang kami muliakan Bapak Babinsa dan juga Bapak Babin Kantipmas, yang kami muliakan para alim, para ulama, para tokoh masyarakat, terkhusus Sohibul Wilayah Bapak Kepala Desa, dan juga kepada seluruh jajaran panitia. Alhamdulillah, angka kita pasita rupa po Allah Ta'ala rilalana iya on Roma barakai sindi acara iya naritu acara peringati kehadiran na alim lebih Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam rilebo na iya tanai magi nabita namala da ipuriuran no kehadiran na nasabah satu-satunya nabi yang bisa memberikan syafaat. Jadi ro nabita mematto yalengi keistimewaan untuk memberi syafaat. Yasange syafaat Bapak Ibu sekalian patulung ukus surimonrinna pong Allah Ta'ala. Nasabah iya tulit yang asalamakang kusuri monri komeki tama suruga 2 milalanna nomorosi di jalur pamase iya ko pamase dega agataw misangi makada kega ibadah ya masik tanya makada ibadah maraja, tanya makada ibadah madani, makada Indonesia gaya mau kecil tapi iya ko ya torun roi pamase na pong Allah Ta'ala ya pasalamaki maka dari tau pandrita termasuk alina guruta almarhum almagafurla andre guruta Kiai Abdul Muin Yusuf kalisidendre maka dana lemma ipong Allah Ta'ala pamasena rilalanna pakkasibianna atanna na rahasia kang ipamasewe pong Allah Ta'ala jadi yang ketua gaga na rahasia ka pong Allah Ta'ala nomor sidi na rahasia kang ipong Allah Ta'ala ya sange ikhlas na rahasia katui pong Allah Ta'ala ya sange amateng na rahasia katui pong Allah Ta'ala malam Lailatul Qadar di bulan Ramadan na rahasia katui pong Allah Ta'ala pamasena lori atanna na rahasia kang itu jadi ya kong katau misangi maka dan nama seka pong Allah Ta'ala itu kau pau-pau mi itu iya jadi iya tia sange pamase polukui pong Allah Ta'ala loko atanna makanya biasa tu kutumang kali ngacarama utamanya ko ta'siyah angka tu sejarah maka da angka makunrai WTS asumadakka minapinu ni jamit tama suruga nasabao kiro nataro pamase na pong Allah Ta'ala jadi aja ta capa ibadah mabicu babu wandi jaji di dua sabu ibantu ngangitawe iyaro nasabari na masipong Allah Ta'ala. Ang kasajaran alina panguluta Imamul Ghazali Syafi'i makada matangangi maroki kita menulis na ang kalala maceking ngoko capak na pulupin na patanang ide na pakedoy supaya lalat itu menikmati meminum tinta itu. Iya robas sabarang na yali pamaseto kupong Allah Ta'ala. Jadi itu ya sange rahmatan lil alamin pamase lauri sini na alangi sitongan na iya tawe tanya tau bawang
Jadi namo tu loko. Yana tu ampai to motot tariolo ya ko ele ima pasolo we. Na pasolo we ko paciri-ciri bolana. Madari ki di anak munre mananna mako jako jangi. Iya, magai padahal makanja niana maka daya ko pasolo iwe okwe wadi jaji ang kanino bere-berebe ang kanino manue iya naro nasida kalau kolo. Tapi kadang kita tidak paham bahwa sedekah kepada binatang itu kita tidak berharap untuk ada balasan. Iya ko bali boleh ibantu engkau mata jangi biasa balasan. Engkau to na bali boleh patikangi bepat supaya makanan nalurangi kong kamatu melawi. Iya, kata iya. Mogo iyo to na isorongan iyo to na supaya nalurangi ko bosi. Iya. Jadi kadang suatu ibadah itu kecil, tapi di sisi Allah itu besar. Kada to ang kaagaga yang enggak meraja tapi mabicu minilainya. Tapi ia ko pamase pasti rahasia. Jadi dia itu natapui po Allah Ta'ala pahalana ibadah wajib Pak Bu. Dia natapui. Puasa dia ni tapu pahalana. Magai nasabak pamase lalan namatu. Ia ko syafaat ibadah sunnah itapu mana. Ia tu ampai maka tiga ibadah. Apalagi makokoy agama lada na Cina tahu naik umrah di iya haji antri to umrah dia to pana antri Bu. Alhamdulillah dia to na antri to haji ni antri. Iya kotomelo haji dia na antri gerotak magampang. To maki buah ujian. Iya miwat di menre haji na rekonulis selesai kangiro na jawab. Ya kibaran nih mulai pertanyaan tentang ibadah. Sebab mereka menre maka dia na pahami. Kada agak kata no kue magi na tumatau apa. Ya kuni samanang itu na pajoka insyaallah. Iya. Ya ko makiro makurat Allah. Apa napai makadamelo ites masih lememan. Iya. Iya. Jadi seandainya jamaah yang mau berangkat haji itu dites kemampuannya. Nah, maka kalau moga masigi emas sempajaro. Nah, maka menjasa ke moga. Iya. Tapi marajito nasaba iro Nabi Ibrahim ang kami matopak dongan na nasabari na macin na mana tetlo Mekah. Yan itu nama dari wacara mapa maka dia nang kamasigi makura pak bere jamaah nasuru iman nak baca ya rodon na Nabi Ibrahim. Watunna nabawa anakna Ismail nasalaibi ko Makkah angkat tupak dongan na baca. Iya, nasabari sinin na andre ben kay tilo Makkah. Iya. O kumakang kamana tu andre na mo sala yang kato kaju panasan kato padahal dia ga panasa itanang ukuro. Iya. Kenapa? Karena memang doanya Nabi Ibrahim. Macinna mana tau welo. Tasakamay ro tau de enang kanalaw makka macinna liwa pi Cina na tau polewe. Iya. Ya ko di Cina na tau de enang kanalaw talu Cina na te ko pole. Kenapa? Itu doanya Nabi Ibrahim. Nah, tapi ibadah itu ada ibadah yang sebenarnya pahalanya besar. Tapi malomoy pigau. Nah, kaya na termasuk sampaja sunnah duha malomoy pigau. Tapi makadai nabita duan rakas sampaja sunnah duha dek mumelo pasisele ibadah umrah satu kali kala di hari kemudian. Siaga modala na kutong melaksanakan ibadah umrah 22 juta sampai 30. Iya ko mas sampai sunnah duha ki duan rakaat kuili siaga modala degaga. Iya kega ibadah magampang ijama. Yang kay modalana atau ya degay modalana. Magampang. Tapi mata macin na lo umrah na di tak duha. Iya roidi makuye. Iya ro tau ang kay duina elaw ni umrah. Iya ro tau degagay duina aja tama majanyawa asam paja sunnah duhani malulungan matoki itu pahala umrah namo dito joka. Nah. Yang kedua, Nabi tamakada ap sampaja jumana tau kasia-sia
pasel menrek na Mekah. Jadi itu kau tahu kasia silau mak Juma itu pengganti ibadah haji. Akasia gitu kasia si mak Juma si minggu. Anu siulang akapa angkan dapi akalima. Jadi akapa itu kasia si menrek Mekah. Ia tahu sogi cicam ni si tahu ko salamat toy menrek matoy. Ia na tu ampai makanja ko to milodon na to kasiasi. Kira-kira tule mo para milodo to kasiasi. Apa iya ko to kasiasi na to loma Juma apalan na sampajak Juma ta pada apalan haji. Iya na tu nak kada nabita hajinya bagi orang miskin itu pahala adalah sholat Jumat. Tapi angka tahu kasiasi maborro kiasan tahu kasiasi dia na loma Juma. Tapi dia tu kagak kupin radi. Dia tu kagak. Angka. Maiga. Ia na upasangnya. Lalo ki mak Juma. Apa akatalum itu de tak Juma ya tungka de gaga halangan kafir inasa nabita. Fahuwa kafirun. Iya. Jadi akatalu tapi ingkato je to lo mak Juma de dina tama. Maka dapi pakato bay barakallahu na pertama. Iya. Maga hukum na tau makero. Maka dito pandrita yan na dina dapi kato bay dina sa Jumana. Pekko ni kuya tungkay dito tama. Berarti na tungkay de na paasay sampajak Jumana. Laumi mak Juma de minasa. Nasaba de na tama mangkalinga katoba. Apa iya tu sampajak Juma patan rakang. Duan rakam mancaji katoba. Duan rakas sampajanna. Yaitu ampai de na wat dito mak bicara na reko makatoba itawe. Maka de tu biasa bilala ko. Iya. Maka da na rekomendre di pakatoba rimimbarae. Dena nawat dengan ada lino na lepaka lillah. Nasaba iya na menre na pakatok baku mimbarae terhitung itu sempajang. Makanya itu 2 katokba terhitung 2 rakaat. Makanya tudah pakatokba untuk mengambil khutbah pertama pindah ke khutbah kedua. Tudah tuh. Itu kuncinya. Ya tahu na tu ampai pakatokba dena bere selang. Nasaba oko pimatu sampajangin apa mak bere selang. Jadi patan rekang. Tapi aku monri salimo matole. Iya. Maka dabi pakato bay barakallahu na pertama. Maka dia tahu pandita dia nasah apa na tungkai. Iya ko talu Juma makoro berarti kapiri Muhammad. Tapi dia tahu gago ko maya Pak di. Insyaallah. Upasan ni di pakato bay aja nama lampe kato bata. Angkat toko kita barasanji napa poncoki napa lamperi nabita sampajana napa poncoki katobana. Apa iya ko katobay malampe cakarudu itawe. Iya ko sampajangi malampe deto. Makanya dia nawan dingises saja dia tu nabita tauliwa kanjak nabati nama perintah. Desisan namelo na reko masusay azizun alaihi ma'anittum harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim. Sungguh berat terasa denulle nabitta mite umat na nareko menjadi beban. Makanya mapamulai sampajang itu likurangi itu jumlahnya 50 mancaji akalima mijama tapi naganna matu 50 rewa pema sampajang isai maka de nabitta bikin dewa kita urangi umatku nareko makui waktu ini jam aja makanjai. Jadi yang ketunang kana bitabu na sampajangi setengah bani. Tate 2 liwa melo tate 3 subuh napa masampajangi sa. Pura ni mak beresalan nabita napa napoda sahabat maka da kene dewa kita urangi nareko memberatkan untuk umatku. Ia makanja sampajangi sa ko makui ini jam. Karena di sepertiga malam itu doa mustajabah. Tapi mega tahu maka daya ko ita jangan ilato tate talu dena na sampajan lah tu nak kita urangi nabita ko memberatkan. Itu cara nabita. Jadi ya ko tahu maparenta na melo macuri nabita betungan na setiap keputusan yang kau ambil jangan memberatkan jamaah. Yang itu nak kada guruta
aja musus saiwi pada murupa tahu. Ya ko pacarama ko aja nama lampe caramamu. Cakaru duni tena tuliang kamu pamacarama. Iya. Mago pa jay ni. Iya. Imang aja nama lampe bacamu. Kumak jamai teh aja. Satu. Jadi ya kumak jamai tawe aja namanya pak jama. Jangan membebankan sesuatu yang memberatkan orang. Tapi ia tu ampai agama itu egan agaga diskonge. Angka agaga wajib mancajide na wajib. Kega sampajak Jumat. Wajib sampajak Jumat, tapi aku musafir itu we na wajib. Sunnah. Wajib sampajak Jumat tapi aku malasa itu we disunahkan. Betul kan ya kode nak Jumat aku tu malasa ladai asam pajalur rubawan. Musafir dena wajib. Ina tu ampai ke pendapat ni manta syafi maka dena wadim maka toba musafir. Nasabak dena wajib alena masam pajak Jumat. Iya. Deh. Angka to ikurangi. Kega sampajang jamak kasar. Lai kurangi. Iya. Patan rakang yang pacaji dua. Biasa mau tajama apa? Iya. Tapi ero nabi biasa malalang eko asera pulo na 7 kilo nalalangi nabita malalang aja pake oke se na padang pasir de gaga bola de to gaga bujum de to gaga masigi de to gaga jukajum malalang ko padang pasir asera pulo na 7 kilo enak panajama sampajan. Iya. Siaga di talalangi kalau kijupan dena lalang tu dango kote kadera gabus mangase. Dena kana gese mata sok napa nakurangi. Iya na tu nang kana kada iya garo nabitta na jama kasara sampajannya apakah itu rusa atau azimah kemudahan atau keharusan. Angka makada kemudahan berarti ia ko menyamemui aja bana mu jamaah kasarai. Kerjakanlah sempurna. Nasaba ieu nabi teh biasa ku yase na kasih malala pelapal si pelapelana de to gaga bola non rilepang de to gaga bunun rilepang majene de to gama sigi o komi kasih ni pacuru ulu ko to magasannya masampajang matayamungi kasih makatopala. Iya, maga palai aku Makkah. Desa ki boleh Makkah to? Maga palai. Tapi si karawan ni gare kasih aku liwai palai be. Malala tai loro latu asara Muhammad. Iya. Maga tanaliwa sesana. Jadi aku melu masampajang aku padang pasire, mesa iboka rupana ko suju ko kasih. Na jamang kasarai. Yo pui di sira 300 meter kasih masigi. Si 3 kilo kasih masigi. Yan na to nang kamakada. Iya ko makuiro keadaannya. Aja namu jamaah kasarai. Ya yang kemalai itu maka ada kemudahan, angka to malai maka ada keharusan. Maka ada iya rusam pajak jamaah pasti dah kana po Allah Taala. Aja mu tolai. Nah, itu dua versi ya. Jadi aja nata pangewa. Ya ko kata monro lepak jamaah isam pajanna dia nama rigaga. Ya ko di deta jamaah dia nama rigaga. Nah, iya itu ko sampajang ko kandaraange mesti itu lagi. Ko to rewa latu boleh. Mas sampajang ko kiase otoy mas sampajang ya ko latu ki matu ya sampajang itu emang. Diganti. Pada ya kalau ka Papua pada rata-rata pasawa Papua subuh. Oh ko ki pasawa na subuh. Tapi tatipi itu pito latu ko bandara. Maka dana dena to mas sampajang subuh ele ni pas latu ki no ki lo ko musalla na bandara. Asam pajangi subuh ki pemang. Nah kedatannya na subuh cocok nih. Ito laiwi ro na asam pajangi ko pasawai. Na sabai ro ko asam pajangi ko pasawai dihormatil waktu. Hanya menghormati waktu. Sampai ijamah. Latu ki matu ulangi pemak jamai. Apa itu kusampaja talumi? Adaan, qadaan, iadatan. Iya ko adaan wattunna. Ia ko kadaan tanya watuna poli butingi macuri talada na lupai masam pejaloro asara maninalatu bolana pura ni batawe
Nah dia pernah sampajaloro, sampajaloro ngasara ni jolo, napa mas sampajaloro. Tapi harus sampajaloro maka dama ni kabaan, aja natah keadaan. Patanya na watuna. Napai na paham? Nakani aja tak keadaan, ya kumakadaki adaan pada waktunya. Ya kumakadaki kabaan tanya watuna. Ya kodeti sama bahasa bahasa gini atau bahasa Indonesia wakate masam pajaloro kumanya sara ujami puang Allahu Akbar. Kau pacidi adaan keadaan kau pacidi iya datan mengulang masam pajaloro kau masih jadi dita tiba-tiba pura kima beresalah tepak angkat utama dua memang masam pajaloro acuki pemang apa matandre pelana kumak berejama ki. Tapi aja tak keadaan apa pura nak tajama akadaki iya datang mengulang sholatnya untuk mengambil pahala yang lebih besar. Engkau biasa jamai dia agak kapang. Iya mi kapang engkau kong katau nasa ya itu masalah banedi nama masih selesai. Ya atau sakangi atau angka utama purani mak berjama nang kata utama memang sempajang na jadi dina nakap biki maka natabe to mak berjama si bawah acoki masidak kaki asanna isidak kaibi nabi pernah melakukan tabahan nih sempajang nih kemudian ia roati tapakan jaki atita ia komelo ki salama angkat tomato ko suruga o ko sana o ko surimunri menyamang urusanna dena maraji kega tau malappa yatinna kira-kira kamu ko malappa atinna kah alhamdulillah makun raya itu biasa pak malappa ada kasih atinna dena panana katu ko makun raya sabaralada tuh kumatin roy. Tapi kamu tuh pak dongan nah. Ya kumatin roy makun reye isapu-sapu isarana. Nih baca surah Al-Kausar. Bacanya Al-Kausar. Yang kemakun rey pananakang ya ti bacang. Surah Al-Kausar. Tapi matin ropi. Yang kata tu pada mikong kana tabata camang kali ngabaca maraji 47 ya ko jumai ya komen re di pakatoba ko mimbara ibu alaki we pa idi mitu makun re apakah melalui mak jumala kaita alaki we kadongi bacangi salawat napa syahada ipalayolo salawat napa syahada napa suratul Fatihah. Ya kuna dapi ya kana budo ya kana stain taulangnya kapitu atau katelu genap ya katelu napaki milodong tapalatu ni suratul Fatihah napa tatutu sahada napa salawat jadi salawat sahada Fatihah sahada salawat pamulan salawat patutuna iro iwarunga ngiro wae ko puredongi napa ipinunga nganata kong kaciamang kali ngabaca itu dilembutkan hatinya tapi mega tuh tau dena pahangi bawai wae nati lokuyolo na mimbarae padahal itu yang didoakan cuma magi tau mata riolo na bawai ya ko makato bani tawe ko tuda ni pakato ba ko mimbarae mobil hut bakadua nagatan niya tuwe na doangi masija. Nah, nasa kesempatan cek dek. Biasa imang ngiyeleng atau petugas sarae. Makanya tuh biasa doje oke benerin nak mimbara itu dan nasa baang kawai mena dongi. Cuma kami tuh ya do jadi usi cocok. Kega maka tuh bayi tahu na pemajo kemacannya mengilau sumbangan. Denas sesampajak jumana tuh. Kecuali dia pernah katok batai na joka dia na marigaga tapi ako makatok ba ni tayo na pay makan de joka namo dia na mati na masampajang ite to ko katok ba aja na ta joka ya na ro celengang ita suro ta sorong ya tu celengang yang kamu palabay ya ko pagaway sara ay malalang aja na
Iya tu tomato tariolo ya ko sojuma ya gana pigo ko ili. Kamu pemingerang. Bawa kaluku tuo. Lo masih ni ke bawang. Puima si bawa pakate. Angka itu puima patolak bala. Nah sila kang idi. Nah sore puima. Setiap hari Jumat. Patolak bala. Mabela balai. Iya makoko di nagaga. Iya. Cuma biasa ro patolak balai kaluku tuo. Si bawa di 5.000. Lasongi melo ipalese na 5.000 di na lesse. Jadi, namo makoko tajamay. Yan na ron yase Jumat berkah. Riolo barubay makoko Jumat berkah be. Makibuai nasi kota. Natilaw masigi angkato taro ko iri bate. Iya, tahu kasih si mat Jumat berkah pangoto Fortuner le pamalay. Tegere. Si Sele itu makanya ro Jumat berkah ya kuya aja na gratis. Tapak kamaja 5.000. Desi tongan nanalibi. Layajai untuk maki buato Jumat berkah. Ya ron matu na wajaengi ya naro itambah yang ipaketna setiap minggu bertambah. Iya. Iya jati teh tama suruga. Iya. Pade mamulu makohe. Aja talo bawa malah telo. Maka aku kan karena roti katung he. Katorong ke janggo na he. Katodui mega. Iya. Sitongan na angka ko kita barasa. Ako sana kita risalah baca Pak Fadilatul Risalatul Nabi. Ya kung kadi ibacang Maulidul Barzanji okuronuna atau Maulid Lami atau Maulid Diba sempurna ya rodi purai baca Barzanji suku lai bawe lo boleh ni pasigaru ya rodi takwe boleh ya kung kapak balu nala ya rodi ya naro na tanray na pasigaru si bawe ya rodi no kwela Cina maka daya tu di purai ibacang sirah Nabi itu mak barakah ipasibawa ni dia supaya membawa barakah. Makiro makedani matu men malah. Aja lalu talokor karo Pak Dewa ngokiyawan. Jadi itu sebenarnya iya na tu ampai koma maulu itu matatari lo memang ada uang itu dia letakkan. Iya na tu napasigaru dina.